kwa mtandao na ndio kamona gazeti baba witu na tugete ngima yumaga mutu-ini ona uria utaro we mami witu angikoni arumite kenyo kia ngima kugerera Ngaruiya Junior muru wa nyina na aria nyina ni kuga mutu turari mururu tondu ngima ni njega. Haya, ninaambua pia kuna MCAs wale wako hapa tafadhali. Nimeona MCA Ruth wa Kiambu, wale wote wako hapa MCAs, please come here. Tutachanganya, hakuna protocol. MCA wa kule mtu kaje ile hoini mira haha. Then nyinyi wote tafadhali. Liz kutoka Murang'a, all the MCAs. I want to give you an opportunity to condole with this family. Na Ngaruiya kwire ni ukona uria tukeyumiria rami tondu ni tukarugama nawe ona waire ni ukuoya ndo agurire, and we appreciate that. So all the MCAs come, nianze na nyinyi MPs, tupangane hapo nyuma na ile kazi tumefanya, and the political leadership yote all the way from the president is behind you, all the way from the deputy president is behind you, the executive, the PSs, the CSs, the directors, wengi wao wametuma michango yao. Haya, nataka nipatie waheshimiwa wa MCA. I may not know all your name. Say your name and your ward or your county. Atafadhali. God is good and all the time. Jitago waidera kana Ruth turito mwana wa Githega Githunguri, Kiambu County. Poleni sana Ngaruiya and your family. Asante, ameweka mtindo mzuri. Jitago Liz muthoni wa Kumwa urito mwana Kinyona na bila bishako kuri Ngaruiya na family ya andu no mariganirwo ni we no Ngai ndagakitika polio. Thank you. Bwana asifiwe. Jitago City urito wodi ya Kanyenyaine. Ngaruiya ni murata wakwa twamenyire nake tene akienda kuni train kudimenta nyine akejira ndire na nyota ndio kana ndakigeire. Pole sana Bishop uga wa Koroga Kanyenyaine kwa kututaidia nduri. Asante sana. Habari ya jioni. Nitakuwa David Mora, MCA Ndero Ward. Pole sana Ngaruiya family. Ngaruiya ni murata wakwa more than 20 years tukiwa vijana wadogo. Pole sana na Mungu awapatie nguvu. Thank you. Gaide mwega na hindi ciothe. Jitago Ezra Kafuga wa Kĩara, nominated MCA thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Ngaruiya, pole sana na familia. Kuririkana ciugo iria yoma wakwĩrire rĩrĩa twarĩ harĩa Kenya thibitarĩ kumana. Asante sana. Bwana asifiwe. Kama ritwa Jitago Tusete wa Mwaniki kuma kaunti ya kũrĩa Kirinyaga kũrĩa kwa miti wenda tukande haha katese ya Ngaruiya. Ngaruiya, I remember we started this journey of UDA together in the year 2017 and we never relented. We went all the way up to 20 until the president got the seat. And family, we umerendia na kũrĩa Kirinyaga. I know you have talked with the governor Miti and she has done something. Ngaya mweka wega na morali. God is good all the time. God is good. Kwa majina naitwa Karis, MCA wa Ruai Ward, the biggest ward in Nairobi. Ngaruiya, ulinishikilia baba yangu wakati alikufa. Wewe ore hapo na wega. So tuko pamoja na Mungu akupe nguvu. Asante. Asante. Praise God. Tutamuhaki waka mao for my MCA that to reward Murang'a County. Thank you. Pole. Mwathani wa Bosho, Jitago Eric wa Ndumu, MCA kuma itura rĩa Thĩru thĩinĩ wa Kabete sub county. Na Ngaruiya, poleni sana. Ngai athiĩ na mbere na kũmũmĩrĩria na kũmũhe hinya. Thank you very much. Ngai nĩ mwega. Tugithane Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Citago Gathee wa Njeri, MCA wa kũndũ gĩtagwo Gaturi. Na Ngaruiya nĩ my friend na family na arata. Hĩndĩ ĩmwe mwandĩki wa mabuku akuire, mbica yake teno ya haya maitũ harĩ igũrũ handĩkĩtwo hau ũrĩ ndarĩ ho, hake handĩkĩtwo haha ndĩ nĩho ũkĩte, wĩyũrie nĩkĩo ũgatiga nĩkĩo ũkaririkanaga. Asante maisha. Bwana asifiwe. God is good. Jitago Mũthũa wa Karĩndĩ na wa Karĩndĩ nĩ mami
am the former MCA for Dandora Ward 3 and a former majority leader in Nairobi County. Ngaruiya, you're my friend. I know you're strong, but nobody is strong enough to survive, to be able to handle the death of a parent. Lakini Mungu ako na wewe. You are the first one. You must be strong for the rest of them. Yakura alimena mudhe na tuko na nyinyi. Asante sana. And it's good to see you, man. It's been long. Asante sana mheshimiwa. Maonere yule wega. Lakini sababu MCA na ambua nyinyi amko mmejipanga pamoja na tukire hadi kada tujitirere Ngaruiya. Mwetekere muke ha mundu ogena kiria nyitite turathie nyenya tondu mathane mathiu. MCA mali to help Ngaruiya. MCA kwa okay. Haraka MCA mkuje hapa tutoe hiyo pesa twende kwa wabunge haraka. Haraka tafadhali tuge mtu tuwela pesa ishi. Wametoa pale kwa list. Sawa. Okay, wale wametoa pale tutatangaza baadaye. Nataka tuende kwa wabunge. Mko tayari? Uko tayari? Haya, nataka tuende kwa wabunge very quickly na wamenikubalia sababu masaa imeenda na tumejipanga. Tutatoa pesa pamoja na kwa sasa wataongea wachache. Is it what you've agreed? Is it what you've agreed? 1 minute each, please come. Please come. Leo uko na uimete mwana siasa microphone na nitweka speaker wa kule ya bunge mauta kumena. Ekende mahe microphone ndagike mbwembwe watajitaja alafu tutamalizia na wale ambao wametutuma. Kuna CS Moses Kuria, Bwana PS Nyamu, and no other protocols observed. Ngaruiya junior and senior. Nitikwenda kwaria maundu maingi iguru ria Ngaruiya nitugite karugendo karaihu muno kundamenyire Ngaruiya miaka ya tene ria maina na Anastasia na tikwenda kwaria muno oro wa Ngaruiya tondu rugano rwa Ngaruiya rukoragwo social media o muthenya. Ngaruiya kiharana ruiru Ngaruiya kibwana gite tondu bacio Letuna nyingi cia Ngaruiya niye to maundu mothe ni magone Bishop Chege ate mugu ucio nikuo wete tuke guku muthenya wa muthi. So we are here to condole with the family. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Na Ngaruiya mami nituwele kindu kia bata. The emptiness we understand, but may the Lord console you and your family. And Wamuratha is my name, the county member of parliament, Kiambu, mama county wa Kiambu. Pastor Ateti, Bishop, no elia kia soka hotiga miaka miete kulingana na wahutia. Utugate ni yake katika kamuga. Aya, twende kukurei. Thank you muno. Ritwa ni John Kagucia na tukite ni tondu wa gucakaya na family ya Ngaruiya. Uyu Ngaruiya gutire gicagi atoe kia mukurwei. Rira twekaga campaign okaga kiroko akoma kuhwaini, especially on Sundays. Na koguo Ngaruiya gutire kire matutahabaga ni tondu wake atwarete nginyagia Chege na guku gatundu sao neriga gutwareke kuria Ruiru riu ndiramenya kuria ratwareke na okore wothe gutwara no tuguthie na tuyahane tondu wa gucakaya hamwe nake ndakena ni kuona the dad na koguo turamuhoera Ngai amwikire hinya na tuyahane getha tumuhekia riria kuririra. Bishop Chege no atuhunjiria na kiunjo giaku ni kiingira muno tondu ndi hare na mathabu gwikaga mamigwe na ndagikorwo ndona ona nyindi umwe ari agukena aria ugire agukena tondu thiini wa kiria kiao nigikite atia riu koguo ndakiambiria gwika mathabu makwa onanie uria ingikigera migwe makiria. Koguo githomo kiu ni wahunjiria na MK nikuona onake agitara migwe haria agitaraga uguo koguo turi arathime. Pole sana ndugu yangu, tuko pamoja na wewe, tukurugama nawe. Asante. Tukuje mbio Senator Karen. Mwathani agoshwo. Praise God. Nijitagwo Karen Njeri Nyamu kana bebe ya Kanairo kana Senator Nyamu, and I am here to condole with the family of Ngaruiya
Ngaruiya has been a dependable friend to us, particularly in the political class. And Ngaruiya, you worked so hard during our campaign as an advance team of our now President, William Samoei Ruto. Like President Dede Adiaga Tugenyere, Akinya Dainyanya, Ngaruiya akoragwo kuu kuma thaa ithano, akĩrithia andũ, akĩiga tempo ikoro igũrũ, nigetha President akinya agakora andũ akenu. Na to the family, take heart, Ngai nĩarĩthiaga na inyuĩ hamwe, and I know you did your best to save mom. Gũtirĩ kĩndũ mwaspĩire, your time, your money. Koguo tũtikũria Ngai ciũria, we accept his will, na twĩ haha kũrũgama na inyuĩ. I assure you of standing with you and your family, na Ngai amũrathimage. CS MK ndakugeithia. Ageithio mĩtambo-inĩ MK. Asante sana Madam Speaker, waziri rafiki yangu, waziri Moses Kuria, Bishop JJ, wachungaji wote, waheshimiwa, familia ya my brother Ngaruiya Junior pamoja na Bishop, amjamboni, mure yaro, Ngai nĩ mwega, hĩndĩ ciothe. Asante, mimi naitwa Gitonga Mukunji, mimi ni mbunge wa Manyata constituency kule Embu, na mimi ni rafiki mkubwa sana wa Ngaruiya Junior. Tumekuwa na yeye kutoka wakati wa siasa, na wakati wa siasa Ngaruiya alikuwa mzuri sana kwangu, kwa sababu nilikuwa kijana ambaye akai kidogo sana kama ako serious na hii maneno, lakini akikuja Embu, wakati amekuja na ile msafara yake, alikuwa anapiga mbwembwe sana, anasema form ni kujituma na Gitonga Mukunji. Na mimi niko hapa kumwambia asanti, kwa sababu niko hapa kama rafiki yako. Pia nataka kusema pole kwa sababu ya kupoteza hiyo mama, na nimesoma hiyo eulogy iko hapo, na nikaona mama alikuwa na kansa, lakini ningetaka kuambia, nimeona ile kitu tunaita universal health coverage imepelekwa kotini, imesimamishwa na watu ambao kidogo hawaelewi ile kitu tunataka kufanya kama serikali. I think tuko hapa kuchanga kwa sababu kulikuwa na maneno ya kutumia pesa kwa hospitali. Universal health coverage ambayo imesimamishwa kotini, inasimamishwa na mtu ambaye haelewi hii maneno, na maybe hajawahi pitia maneno kama hii. Mimi ningetaka tuombee hao watu waachane na makoti, waachie serikali iweze kuimplement ile agenda ya universal health coverage, ili tuachane na maharambee za hospitali, tuweze kuendelea kujijenga. Asante sana na pole sana kwa familia. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Sabina, tumpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, ona kwĩna kĩeha nĩtwa mwega. Njũkĩte nĩ tondũ wa Ngaruiya nĩ mwana wakwa, Wamuratha nĩ my son, tumanĩtie kũraihu na inya yothe me haha, na nĩ tũreranĩire thĩinĩ wa media. Thank you Bishop JJ, tondũ twanaruta wĩra hamwe na Ngaruiya, na rĩrĩa tũrarĩ mĩrengo ĩtigaine ya siasa tũrarĩ o arata. Dadi witũ wenda gũkwĩra Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ, wĩyũmĩrĩrie ũnyitĩrĩre famĩlĩ yaku wega. Ngaruiya watigwo nĩ mamu wanyu, tũrenda nĩ mamu witũ, kwa mũnyitĩrĩre mũthe na mũmuonie wendo mũnene mũno, mũikare mũno hakuhĩ nake. Ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ, no kwĩra Ngai witũ amũrathime na kahinda-inĩ gaka mwĩyũmĩrĩrie, na ona mũthenya wa kana nĩtũgakorwo hamwe na nĩtũkũheana contribution itũ haha ta mbunge, na Ngai witũ amũrathime. Asanteni sana. Haya, mwari ũrĩa akũhe wa mũico harĩ ambunge arĩa me haha nĩ
Wakati wa pili tafadhali. Baby yako ndenda kweli. Ndenda kuhe baito account wa Muranga na wira uri rutetwo ni mwiritu uyu hari kopi abuge na executive every morning, every lunch time, every evening. Nitutaithanitie muno gukinya hau tukinyite. Ona aria matakuoneka haha, their contribution will be seen here. So I want to give Betty Esawa kuma Muranga na kehene policy yake, arafu niguthi hau hangi tucoke tuthie he mweshimiwa wa Mumbi kuma kuria Mathira. Muhurire irio nake. Asante sana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Betty wa Maina. Ngaruiya nĩ mũrata wa andũ aingĩ. Tũkagũkũmĩrĩria mwana baba wanyu na ciana cianyu. Nĩ mwatigwo nĩ mami wanyu. Ngai amũhe hinya na mwĩyũmĩrĩrie na mwendane. Where there is unity, God commands a blessing. Gũkũhoya na gĩtĩo ũthikĩrĩrie kĩhunjio kĩa Bishop witũ ũmũthĩ, Bishop Chege. Respect spiritual authorities. Ukaheaga authorities cia kanitha gĩtĩo. Over and above, respect political authorities. Kũrĩ andũ amwe maragĩra Ateti gĩtĩo na magatũnyũrũria na makanyũrũria kina mũnene wa bũrũri. He's the president. Let us learn how to respect political authorities. Na njuge tondũ twĩ haha Ateti aingĩ mũno, twĩ mami na baba wa andũ aingĩ. We make contributions in very many events. Kiria kinini twaheana mukamukagera na gĩtĩo, mũtigatũnyũrũrie na mũtigatũrume. Ongorwo mwena extra mukaheanaga no gũtũrumaga. Nĩ mũrarumire mweshimiwa mũheanĩte mbeca eruteire maitũ wa kaunti wa Laikipia na ndinaigua wega. Amũkĩrai kĩrĩa tũrutaga kuma ngoro citũ gĩtina. Tũheanaga kũndũ kũingĩ, tũroraga kaunti, tukorora constituencies. We are mothers to very many. Tutaithagia basari, tugateithia maundu maingi na mũmbunge ndaheagwo kĩgĩna gĩa kũnyitĩrĩra arũaru. Turutaga kuma ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Kũheana ti kwa njumbe, kũheana ti gwa itonga. It is a biblical calling to all. And when we give with a lot of humility without lecturing people. Nĩtwendete rais wa bũrũri ũyũ na mũbira ũroragwo wina ndagĩka ya 90. Tũtirĩ tũrakinya ndagĩka 15. Mũtigacambie bũrũri witũ. Bishop ũkarĩria andũ aya, if we are not moving to the right direction, mahoere bũrũri witũ no matigacambie mũnene wa bũrũri witũ. Tũka na wendo mũingĩ na tũka na gĩtĩo, no tũga tondũ nĩ inyuĩ aratĩtwo na nĩ mũtũrũngaga na nĩ mũtũcambagia. Ũmũthĩ tũga nĩ mwaria. Ngai amũrathime amwĩkĩre maũndũ manene motugi na mamagania na Betty eke. Sawa. Sawa. Gũtirĩ kĩndũ gĩa kuongerera hau he sawa. Na ndĩreciria nĩ tũgũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ. Ngaruiya andũ arĩa gũthoma haha nĩ wega ndĩmathome o ũmwe na mbeca iria marutĩte cia gũkũnyitĩrĩra. Na kwambĩrĩria na mũheshimiwa wa kũrĩa tũkahurũkia mami witũ, Mheshimiwa Gacebe, na ugire we arĩ mwena ũcio akĩhakikisha nĩ kwega nĩ atũheire 50,000 mũhũrĩre-inĩ. Mheshimiwa Irene Mrembo wa Bahati 50 mũhũrĩre-inĩ. Mheshimiwa Betty Maina 30 mũhũrĩre-inĩ. Mheshimiwa Wamũmbi wa Mathira 30 mũhũrĩre-inĩ. Women rep wa kũrĩa gwitũ na Ikuru Liz Cherule 20 mũhũrĩre-inĩ. Mheshimiwa Kihara 30 wa kũrĩa Naivasha mũhũrĩre-inĩ. Alice Ng'ang'a wa Thika 50 mũhũrĩre-inĩ. Wanjikũ wa Mũhĩa wa kũrĩa Kĩbĩbĩri 20 mũhũrĩre-inĩ. Faith Gĩtaũ wa kũrĩa gũgwĩtwo Nyandarua 30 mũhũrĩre-inĩ. Honorable Edwin Mogo wa Mathioya 20 mũhũrĩre-inĩ. Gavana Minji kuma Kirinyaga 30 mũhũrĩre-inĩ. Honorable Wamuratha 20 mũhũrĩre-inĩ kuma Kiambu. Mheshimiwa Martha Wangari wa kũrĩa Girigiri 30 mũhũrĩre-inĩ. Gavana Mutahi wa Kahiga kuma kũrĩa Nyeri 40 mũhũrĩre-inĩ. Gavana Cecily Mbarire ambaye ni chairman wa UDA, chairperson wa UDA party 30,000 mũhũrĩre-inĩ. Honorable Chege Juguna wa Kandara 20 mũhũrĩre-inĩ. Honorable Charity Kathamu wa kũrĩa Njoro 15,000 mũhũrĩre-inĩ. Honorable Beatrice Elachi wa Dagoretti North 15,000 mũhũrĩre-inĩ. Honorable Peter Kihongi wa Kagema 20 mũhũrĩre-inĩ.
Kanini Kega Wayala Girifeste Muhurire Yuhi. PS Alex Washira Giritueki Muhurire Yuhi. Senator Veronica Maina Giritueki Muhurire Yuhi Wega. Honorable Elijah Kuluria Wakurega Tondo North 30,000 Muhurire Yuhi. Caleb Positani Chairman wa KAA Giripo Muhurire Yuhi. Majority Leader wa Senate Aaron Cheriot 50,000 Muhurire Yuhi. Former MP Honorable Jagwa Neha Girimero Muhurire Yuhi. Waziri Zaki Jero wa Mai 30,000 Muhurire Yuhi. Governor wa Kuria Mwitu na Ikulu 50,000 Muhurire Yuhi Susan Kihika. PS Nixon Korir 20,000. PS Susan Mangeni wa Hustler Fund 20,000 Muhurire Yuhi. Honorable Didmas Barasa 20,000. Honorable Rahab Mukami 20,000. Honorable Dende Nyoro naisi yangu tumeile kiganani moe Muhurire Yuhi. Honorable Mili Omanga Kiriko Mi Muhurire Yuhi. Honorable Pamela Waembu 10,000 mpigieni makofi. Governor wa Nairobi Governor Sakaja 100,000. Na ameongeza basi 10 zitatoka Subukia kubeba watu, zitatoka Limuru kubeba watu kutoka Limuru na warudishwe kutoka Subukia 10 buses. Mheshimiwa Kawanjiko 20,000. Mheshimiwa Simon na wewe ndio wabirikie rwiboro wa UPA. Ne Kawanjiko na UPA ndio washerero rwiboro. Mheshimiwa Kawanjiko ngiri 20. Mheshimiwa Simon Kingara ngiri 30. Kate wa Ruguru CAS nominee 10,000 pigieni makofi. Senator wa Kuria Mwitu Tafida Keroshe ngiri 30 Muhurire Yuhi. Former Tharaka Nithi Women Rep Beatrice Nkana 10,000 Muhurire Yuhi. Na the reason ndirathoma andu aya Ngaruiya ndirenda tumaheithie gitio na andu matikana guthutia rugamire nao because we have. Honorable Major Dong 20,000. Honorable Jane Kagiri wa Kuria Laikipia Maito wa County 20,000. Honorable Simon Ogwa former Yala MP 20,000. CAS Dennis Tumbe na ako hapa na akasimama 20,000 na niarante hard bage. Mheshimiwa wa Mashukuru wa Ateti 15,000. The majority leader Kimani Ishongwa 50,000 Muhurire Yuhi. Mheshimiwa Munyoro 20,000 Muhurire Yuhi. Honorable GK Wandia Muhurire Yuhi 50,000. Honorable Kiojori wa Laikipia East 100,000 Muhurire Yuhi. Honorable Geshimo wa Gishogo 10,000. Senator Joe Nyoto kutoka Murang'a 10,000. Honorable John Kabushia na ako hapa 20,000. Senator Karen Nyamu ako hapa 20,000. Honorable Muponji 20,000. We have been Honorable Sabina 20,000. Pigieni makofi pia. Na wale wengine wengi wanaendelea kutuma. Tumekuwa joint treasurers na Betie Sawa. Today I have put in your account 1,120,000 from members, the parliament, the executive, PSS and CSS. We have an additional 350 here, 350,000 ambayo pia imetoka kwa wabunge na hawa watu ambao nimesoma hapa plus wengine ambao wanaendelea kutuma. Na direshi ya kuonania the solidarity ya kuonania ati wana kudania tumai ona wewe waku ndio tumai wanaruta wira waku ukerutira thakame mwiri na thakame ugoka gwako kaina na ndikuri ugathie kuria kungi ukaina na nduri hu tutirorera ni wahandire riu ni ndio kugetha because we will stand with you na nitugakorwo nawe kuria Subukia kuhakikisha maito witu ni aheo handu hega hakuhuruka na tukuga ngithi kurikia tondu ndigucoka haha tuhoe maito witu aheo kihuruko kiria gitathiraga. And to the family we wish you God's grace na thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari. Nikienda kumaliza nataka nipatie mheshimiwa Betie Sawa ni agutwitira hau hangi tweka atikuro tuko hanini ni undu mundu uria uroka ni mundu no ende hakiginde mundu ndio kana bebe ura mwita bebe ha no twarikanira mathi mageke ati bigui tondu umire. Thank you.